odokodi odowo. Kumewood TV amansane yena yedimu. Tale ti ehoni ahade. Come up. Akata wine. Akata wine. So I say when are you so? Not a forklift dear dada. And only a juma me de bear juma muha. Na mi betri yano and chance in channel. I am a day. I say wo. Tale me ni na ja obi abodan so ma no na nya kra wo. O the way was fine to kra dem finfin no. Nso to e bebo ne se shower no. Chama aboko de. Me say my pocket dan yo. E dia international contractor. No boss na me nu buy ya. Wo se chale nsuo to a be se shower. Ba e ba mo TV eso and then you and then kwesi and then 10th May and then a year mammy na eda mammy no yamuna and napa say napa happy mother day nijie eda so ko de maya wo fo no yedamasipa nyamwa kayenti ase bi se ni ese me ha adwen pa na me penifo no ma mi su twamia na ma yale no ma no ni nyinamu eda so tiase enyini nyina still eda so no ma mi nyame nhyiamo enne ayo domun komodwumani yet na se akosi se if you brace nyundu abokusi dumi ebebo nenen komon ete ye ma mi no dwumadi ene yidi ma mo enne eno ani ene mo ba bidi atoaso nene ye ni abedwafo mpanifo kukuda na atenase unhia wonda enne ne da edikan ayu ba bidi ehye me ka se dwumadi wona waso yes ne me dwumadi ebro eye GB1 Roofing Company Limited Qualicare Medical Limited for an aso yasna e dwumadi ebro anunti ni twa me ho na magin kratwaba e ba mi dwumadi ni to aso e dia ro me dia ni ura kasawa Tale ti ehoni ahade. Come up. Akata wine. Akata wine. So I say when are you so? Not a forklift dear dada. And only a juma me de bear juma muha. Na mi betri yano and chance in channel. I am a day. I say wo. Tale me ni na ja obi abodan so ma no na nya kra wo. O the way was fine to kra dem finfin no. Nso to e bebo ne se shower no. Chama aboko de. Me say my pocket dan yo. E dia international contractor. No boss na me nu buy ya. Wo se chale nsuo to a be se shower. Roof ni nyina anye. Papa wo dada. GB1 ye say rain go away. Come again another day. Unse na no o ba me ma IBR. We are okay. Aside IBR no, you were Aluzinc. Okay. And you was self lock. Na ni nyina wo de anyina nchen kakra. Say the abe bomu sonko kra ne say you were embossed. Embossed. Thank and you. you say me to me the number embossed. There be we safe. On the board down so papa. And so to we are boo a pick and pay. With him getting enti mo purchase say me dan be say di mu. Ye free BB re-roofing. Sa re-roofing no. Obepo modern no ama inspectors e di kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so. Esan say ye chance ne de bebo so ama ye pedimpa esan say ye wodimpa dada. E say kala be na mo de bebo man me dan na match. We ye chameleon onye chameleon and change GB1. Nice one. Ye wo kala bi me kamechiro. Yem kwa me mfa mo mfam. Obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so. No, Makwaba Ediba Qualicare Medicals Limited. You come say airport roundabout, Kwanya Kobo Kromo, Utra Police Junction, and Hano. Qualicare Medicals, a hospital, a woman say, Clodiemu. I put a see a business at the fire and Sasso, Abwa, and Kofodo, how a woman can Yarawa diseases. Ye share your repeat say arthritis and no pemoni and casin sasabro is here there will be in some obu. I was a shady few dislocation of any of the bones or joints. What the Bacalica, wow, amato. Make us say what hypertension and now when your diabetes and now when your kidney problem or nice at but modern brand not only ever 20 years.
na yewo emuro sonko a yɛde yɛ adwuma ɛnyɛ no nko a so yewo mfidie ahodoɔ wɔ hɔ no a yɛde kyɛke nipadua no yɛwɔ laboratory sector yɛde hwehwɛ nipadua no emogya mu yadeɛ a ɛrekɔ so ansa na yɛde aduru aka ho sebi yakosua wɔ fie yakɔ ho school akosua adeɛ ebi mo fi tech ebi mo fi china ɛna yɛaka yɛn ho abom a yɛboa sɛ nipa dodoɔ bi a ɔbɛba yɛn nkyɛn no awurade bɛfa yɛn nsa so ɛde akotɔ ama wɔn eti onua a wɔhwɛ me wopɛ baabi akɔ wopɛ ayaresabea bi akɔ a tutu anamɔ bra Qualicare Medicals Limited yɛwɔ Kumasi airport runabout kwan na ɛkɔ buku na sɛ antoa kwan ne so no wobɛtumi afrɛ yɛn telephone numbers na womu wɔ afidie so na sɛ mmoa bi anaa ɔhaw bi akyerɛw so a tutu aminka bra na awurade bɛfa yɛn so aboa ama ahotɔ aba ɛne abusuafoɔ ɛne nnafofoɔ nyinaa ɛso. Qualicare Medical Limited ɛyɛ physiotherapy units ɛna yɛkyerɛ mu woba yɛasoɛ a yɛwɔ yadeɛ ahodoɔ bebree a yɛsa aha yɛ massaging unit yɛwɔ machine a yɛde biamia obi a n'akyi dompe ne nkasam anaasɛ n'akɔ so ne joint ɛyɛ ɔdɔm nkɔmɔ dwumadie ɛso yaba no na yaba dwumadie no ɛnɛ emu ɛntɛ emu ɛnigyeɛ awurade asɛm ɛtɔda na asɛm esi wɔ ha na ayɛ sere a nkɔmɔ a yɛdi a so still nkɔmɔ no ɛsere yɛ maa ahwɛfoɔ nyinaa akɔ aba bio ɛnɛ dwumadie no yɛne yɛ maame no nyinaa na ɛredi nɛnɛ asɛm a yɛba abɛdwendwen ho na yɛabɔbɔ ho ne yɛapɛnsɛmpɛnsɛ mu ɛne sɛ nsusua bɛn ne da ɔbaatan a ɔbaa wanyini a wɔde ne mfie so bi efiri 18 years anaasɛ ɔbaa wɔwɔ yeye ekosi ne mfie so ɛne obi a wawo nsusua bɛn ne da wɔn mmienu ntɛm mother and woman nsusua bɛn the difference between mother and woman ɛnɛ no ne nkɔmɔ a yɛba abɛdi na ɛyɛ twi ɛyɛ ne ntene ne yɛkyerɛ mu saa na wɔn nso a wɔfie maame bi a wɔtɔ no wate aseɛ ana ne yɛhu nkɔmɔ nse ne bisi ebɛdi na ɛnɛ no ɛbrɛ bɛma kwan ama yɛtumi abie ahomatorofo no ato mu ntɛm na ama wo a wɔfie a wɔhwɛ me wɔtumi afrɛ aka asɛm bi akyerɛ wo maame efiri anɔpa yi ba yɛ bi a wɔtete program bebree wahwɛ bi etimi akyia wo maame ebi nso wonya akwanya bi ɛnyɛ saa ɛnɛ ɛbrɛ bɛma kwan ama wo nso wɔtumi ayɛ bibi saa na wakyia wo maame sanse yɛ maame no de ɛnyɛ wɔn ma klienti ase no kwasɛm sɛ ɛnɛ mehwɛ video bi obi ɛde sɛnde yɛ na wohwɛ yɛ maame no paa na obi ɔma yɛ yapae no na yɛdi ɛsɛ ɛwura mu ayi abɔfra no kwasɛm ni ayɛ ana awerɛho na ɛɛden ne nyinaa mu no sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛba nti na yɛabɔ mmɔden yɛba asase so yɛteteɛ nante yɛdidie mu ɛtɔ da a yɛkora a yɛde mmarima a sɛbi yɛaware yɛde yɛyere mu te yɛnyini pii mpo no yɛhu bi ɔba yare anadwo a wo bɛrima no wogye ne kora ɔma wo hɔ gye sɛ ne maame ebi ɔma wagye maame agye ne kora wode wohu asɛ na kora ɛdɛn afa wo na maame ne de wɔte hɔ tempenten kwa ɔkɔda hospital kora bɛrima wokɔpɛ sika ɛdɛn aba na ɔbaa no mu ɛte ne nkyɛn hospital wɔɔfi gu ne so wɔyi sɛ na deɛ ɛɛnim yɛka ne sɛ ɛɛtan kora wo kora sɛ yɛsɛ woba ɛgya ne nan gu wɔ aduane mu a yɛhwie aduane no mu yɛti bi yɛ de ɛdi sɛbi wotie aduane mu ɛdi na woba yare na wɔagya ne nan agu mu yɛsi nhwie mu ti bi di wanti bi ani a akora no bɛwu ne nyinaa mu yɛ maame no pɛ yɛ nkwa nti nanso both wate bi adi na ansa no bi hwie gu kora wɔ hwie mu ɛdi ɛdɔ ɛna ti sɛ ni yɛ maame no kwasɛm ni mu wɔ dɔ soronko koraa ɛde ma yɛ nyame ɔnhyira maamefoɔ nyinaa maame bi a wawo bia sɛbi sɛ wɔn wɔ mpo na sɛ wɔtumi atete obi ama na du ne mpanin fi so wagye obi ɛba ama ɛnɛ wana watete na abɛdu mpɛmpɛn so bi a maame no nyame ɔnhyira mo ɛnyɛ mo a kɛnte ase nyɛ mo a kɛnte ase yɛyere no mu nyinaa ɛnɛ mɛmɛ ɛwɔ wiase wɔyere ɛsan yɛ ɔmaame ɔmaa na meyɛ aduane di ɔmo na hwɛ yɛn wopie na womɛdu fia na wɔɔfrɛ wɔduru he na wonya ma ade asɛm hwɛ time de abɔ wonya mɛdu fie sɛdeɛ yɛ maame no ɛyɛɛ no saa ne teɛ ɛno nti maame no nyame ɔnhyira mo kaa
ɛnɛ ma bɛdwafo a ɛno mu ɛredi nkɔmmɔ na nahema ɛwɔ ha na ɛnɛ wɔno baabi a wɔdi akonnwa no menya time ama no na wɔno a de yakɔ kuro yi makɔ kyerɛkyerɛ dwuma a ɔdi ɛwɔ na mmea ankasa me nua baako nso ɛwɔ ha Edward Kwabena Nyako ɔno nso ɛwɔ me nkyɛn na nahema ɛmu akɔaba yamia ɔho yɛ paa isu adom wakonnwa no mɛpɛ sɛ wɔakasa abɛkyerɛ yie ɛde ama yɛ mefa paa na ɔdi akonnwa no yo mmerɛ me da ase mekyia ahwɛfoɔ nso so na mekyia mewura nso ɛne memba ɛwɔ fi ɛna ɛnɛ nso mema me maame happy Mother's Day medi akonnwa wɔ Cape Coast mefiri Cape Coast fie yɛkura yɛfrɛ no Yaya Kwano Kwano a ɛwɔ Hans Cottage na ɛhɔ na medi akonnwa no meyɛ asafohema ɛwɔ number 2 company ɛwɔ Oguanafo number 2 company nti ɛwɔ na medi akonnwa ɛkyɛw me nua Edward Kwabena Nyako di na emu de paa Edward Kwabena Nyako emu de paa na ni din no wasan di wura ɛnɛ na ɔka kyerɛ me sɛ medina obra san ka wonam sɛ asɛm no me din no lab doctor da sɛ gu me baabi am de yɛ me nneɛma no wɔno nso so ɔsan de lab nam sɛ ne na bɛyere ne twampa ma apara na ho yɛ die nso ɔno no ɔhwɛ ne sɛ do si kasa na wɔ ne bibidi sɛ ɔmo bibidi no wadin dai yeah so bibidi kɔmɔ ɔsɛ obiase deɛ sa wadin dai wo bibidi ma ne ha okra ebia wo bibidi obia wo bibidi ti wo bibidi ɛno a to wo ase na kasa na mbra me maame ɔwɔ bi me maame nti ase me maame wɔ nti ase na nso baabi a maame okra no ɛne nam bia no maame me ma happy Mother's Day yes ya wo me na me pɛ yadeɛ paa me maame se ne mani na me paa na me yadeɛ nti ɔpɛ masɛ me maame deɛ sɛbi si wɔ mu a ɛnkasa bi na ne neti na me maame pɛ masɛ paa ɛne me amini anu nyinaa kasɛ anti deɛ odi wura deɛ wo sɔre me ka me last kasa Mother's Day maame di na saa se so ɔno kora de di kan frɛ no ano papa no afrɛ no wɔse kɔdu wɔse ante wɔse oh mame ni kan frɛ ne a wɔse sɛ woyɛ wo nso yɛ ma wo na wodidi ma mbie de ɛnɛ me wura ko saa so agya mɛni de agya maame baabi a wɔdi a nyame nhyira maame du fie ɛno nti mba pani ɔde maame du fie nti na nhyɛ no nti maame me ma happy Mother's Day wɔasere saa maame nyame nhyira wate na mekyia me ame mokani ɔbaa kona bi agya nyɛ mo anki ni hɔ mo anso na agya mo so yɛ mu ama nnɛ yɛda so ti ase mekyia sister Janet a wote krono mekyia wo paa me ma happy Mother's Day mekyia Portia a wɔn kwanza onu sister akos mu na me ma mu na happy Mother's Day mekyia maame kona bi a wote Kumase platform a friend bedroom talk also and there said you papa at that form so called Kuroma Mukusi mo papa because of Yadia Besh. Mammy came in my happy Mother's Day. Bedroom talk for you and Mobibia and Mam also not happy Mother's Day. And Odumun Komo platform. Odumun Komo platform pa na. Oh Shemi. Now per se back platform this will be a what the number ye did ma WhatsApp line 0244123801 no ya send o mass now go diaba ya do be come be platform wo ba so no wan kase be go free so ye din komo se de ba ha ye be din komo no an ye di ewo don komo platform eso pa ye mo bibia happy Mother's Day masafo asori ameko Bible Baptist Church wo kono aso mani na ma me fufu bia so e be kan kra so ye mo bibia happy Mother's Day. Edi, o ma me ti ase. Oh yes. Chia ma me na ye nko so bia na ma me o titi mu ahwa akofo mada. Nti chia no. Sabe o ka na say.
Let's have an army. Was no one can. Oh, see, and just that and we can young one and then the mobile owner may do something. Now, on said, my way now, because I will not say, where one says, oh, good year, which may not problem. Maybe we would be able. And you know, any general. Say, or baby, and I said, Mammy Bia, and our baby, we need ya, and I see Nina one to and Caden, you are here, no, my mother's day. Because you're less than a what? And what? The breast of the cousin, yes, I dear. With the message, shall see if you come, mother, one of mine. Well, I will say, Mammy, mother, oh, being a mother, no, Mammy Fabro from a friend said that being a mother, you can be a woman, but you can't be a mother. The cast will be a mother. Say, all mother be no nasty baby. What I say? There's a woman who walk by time soup. Hey, day, a woman. And you can say, Nipa, where they were a mother. But as if my father says, Sabi will be a when you're from now on, you're fanning mothers. And Tessa will be over when you're from now over. And so, Baba Tanya, we need Ketakata, and also we need you. So I say, Sabi will be so well when you're from now over. But there will be baby a wild adaptation, and as any mere baby a walker no. Said there was sitting a planning and Titia or the planning no a chre nebata and the mother. So was a pimpin, Sabi, a man of 1 year from now mobile. The Drew Brescia now acquire a real horse and give you also baby and very friend will be back. So I said, but and yet someone to me and I was a way a mother. So I will be all around and so now I heard my former universities every year. So I say, I do not do on my day, I you are man. It being a mother, a entity and a soup. So I say, so what's the war now over? No wound to mean to Tiaparano, and I wouldn't mean anything now Padano. O mother soon, o mammy suno, a twisting, aha. Until you can't, because a mother, and no beer, to me a shed. Or titty, or nursing nipper, aha. Titty will be a mother, a teacher for class, your mothers, or me a mothers, yes. You teach a new team, so you're very young, but the corner and cry a shed, yes. So to me, yet in and say, wow, when ye are dear by in and who say yes, a teacher for me. Hey, and granny, I will move 35. Teacher Niba, community if you're sitting in the class and call ye 84. And call 84, no, Saka 6900. One crowd also with Jesus. Now you shake church for this would be a small become of a and mammy and say, Miss Better if you mean to say, did make us I don't know about time. But mammy for a yard. Oh, yes, because not yet a woman, so woman, because the woman, yeah, or bar, what drew in penny fees, and the castle woman. So I guess. The age na one youth what aircon and the kind of way they with the woman. So what I say, a matured female is a woman. The woman be mother. No. Why? Why? Because you can be a woman, but you can't be a mother. So what room penny for you so? Now wouldn't to me and Tiago Fra when you're back. Mother would be a different a call of duty. So I say, I say a friend. So I say, so we need Abadaya, wouldn't mean a man. So I say, to bet me any bedroom penny feel so you can say woman and will a woman. But mother no a restricted to baby. So I say, mother no restricted to a DB also.
went man yes I be na on your mother. Because one time the around take over because woman no I'll use woman because they were here and man who the mother or bad people bad penyan actually grab one sack. Not what say was the bar and you bring the dinner. And they are actually the be also okay. Crash to turn the beach so gravy and in was what was it be new one? Once it too, once it be new one. Now, and Mamma make away and crash to turn the Mutitia. All say, you Bible see and trouble for no when you know when the facts say, Abraham was on to me, many people quite to say, oh, man, and our dinner. So I say, Intinus was so baby, not Winia, a Cassandre. What I say, Abraham or Kai and I know what about home, and I said, you say, oh, young when you drew her, me fire day. I'm a Nancy, young coffee, we might the crap and away okay. Now this idea, I day, across them. What I say, day or very restricting one as well, comply by the old cannot crack. Now, what did I day? Every be a scene now, or ferry day, a woman. But my men all but who has a young big cry day. It will moon what the number your crowd, Papa, when he cried. Yes, I would have, but one will be together. We had a CP. Naima, yes, the time or car baby. Naima said, Yamian, oh, crack a crack. Oh, yeah. And see, would they come mother? We purely mother. Would they mother, a woman, when your mother, and I saw your mother, we yet purely mother. Me a purely mother. It's your camp bataya. Bataya, one of mine. Oh, when you be a otumiti akola. Bataya, mother, ubi or what ma. As a word door, titi akola. Oh, and one and I can't say madano. Na madano so you will nipa be brow, ma wo. Oh, me pa. Sao me dance. And one council, one can. Hey. No, we cannot be called one. Oh, Susie, Miss Uredin is a woman, maybe some. No, we copay. When they're or one when and there's so many things. Oh, my boy, so much piano. My dink I chiana back. Last hour. And the program no one. Namely, what's one day. And see, Madame, dear, no be an obey me. I am mother. Senya, me black. Madame, and your more bad time. Mate, bad time, Emma, na ye. She said, Obi wa meet ma. On Sunday, mini I can use all canon. Mr. Crame, example. The last time, I'm some call no one ho. And I make kono na lady bikuta akwala. Na flower bisi wa akwala nfeso oti. Akwala kiti wa be 4 years. Na opia akwala no, opia no ti me approach no. I'm saying na opia me kasa na aba ne nsa tata no obu aba. Nipa bi say yemfa ne bad time. Ontumi nya bad because onte akwala na se onitima. Ye nyina yekuta akwala ni bi. Me third born ha adwen pa. O chain be ma. Me second born me third born. Omo me no mo ha adwen pa. Enso so no. E to de bia me hu say my bread. Enso be ye nei. Ye no ye ma me. Sa atiti ye say ya na ye de ye ma me mu ko mu. Awanya ho mu abotira. Obeya akodi ne dem. Yeah, nti no. Sane e wo ka no. Batan ne batan ye no. Enye obia ana owo sai ni so betumi aye bad time na ye obia wanyini bia na so enye oba bia ni ti ye bad time yeah je obia eye fra na se su no woni mo obia woni ba yeah wa moda enso obe koni nchen na yeah emma yeah make we cry them one example me nya nware ye na me wo ye no obi kodwom ana so obi kwa adwuma otumi de ne magame ohwemi onim subaya ekuta me nkwala ye me kasa me wo ye me ware ye kra sa me wo ye a
na ama mitumi tia akola because akola ye ne keke no mempe but me wo ye na menya stubborn for mo no na etumi ya see sometimes mitumi tina waka say me amini like sa de ne wo ho ye wo bi mu sa so mo ye on betumi ahwe sane na me nua di ka on betumi ahwe nkola na kama wo beba chese obetumi ahwe se edwuma na wo ye nti obetumi continuously be year and some years wo de ono na wo de wo ba ne beja ono obetiti akola ne kama ene ya de so na wo ba na jo ne kan wo pon edwuma wo ba na jo wo beba na wo ba na wodidi wo dware so homework bi a waye na wada sankofo ni say na ye frɛ omo abatan a ye nim say omo sefata edin no but obi wo ho a wo kra no akoto ba no kra twene bebi and ya beti me kai the last time me kosra me kunu wa adwuma me call ye no na ga obi awo fresh sakola no kranka ye na me pe me ne me ma me kra na kosra me kunu no na ye be ma so me ma nyina ye ma ya ni be ma wo oh sir any real program na enti yes bema oba maybe nyango 4 me 4 ken ejina o wa no su fio so ba atena news enti esi obi wo emfa ne ho pains awakom at that moment no obetumi ekogya akola na to baby kra na okọ because onim sa akola nka ne ho ne ho be kire no ye nyina ye fasa titi ye nimu na ye be wo so me worry na me at the age of 19 years but na me wo da ene ya de but sa na me kan sem na me hwa amanfo de ene ya de me de toto ho because pains no kra wo da ho na wo chim no kra ete wo say I said, yeah, again, say, woman, Joe, Mabo, baby, no, Emma, you must woman yet about time. Only is a woman, or a baby or a bad time. Now, situation, woman is said, Bema, a stray as I say, because we on man, we need a Muslim. Bema, and then you and so on. We need baby or ain't he said, a cranny that can. Amana ye no wo twin saa ne ma na ebu ni se ni obi ya kra no ma koto baabi na ni wo bi ono ase otimi jai to baabi otimi se nipa ba na ebe hu no wo ko onyi ni se bi a pressure bi na mu ko ye saa de na oh brasa mo a say ye kan sa kra eye timoden because send ya me kan ye nyina ya fa mu da me no me wo me first born me nye me first born ne bi ni o anti me kan say out of that into me kwakowo na mato akola na chine ana atwene am because me no we ne be ma na ba mu kakra na be ma no enkoyi kakra but na me ma me kwa suma ye so mo be wi mo be ye dai na mo hwa akola no me se ye nyame me na na ti ase me ka me se o mo ka me se ye nyame de sa ma mi dwane kra ba be ma ne kakra o kwa satan na 2 CDs na escapa 2 CDs no wonya no or the 1 CD network yeah 100 Ghana no 2 CDs me didi enti imagine sasa akwala na be kan won ye wo bedi no o se wo make sure say akwala kan won enti se bia no no yes afi na wo bedi dia menye o enu nti na ye fe wo bad time o se wo kire wo mu kom na wo de hwe wo ba enu kwa se na wo need wo be ye na enu nti na ye fe bad time enti no eno no me advice oba bia say bi kra ni wa onko emfa ne banko enkoto akola ne ntwe bebi so obi be fa no no ene me advice ba oba bia say oba yes ade no enti oba bia yes ade na ohu se obi ayi bia adwen ben about when die me woni say e kan say so eye trimodin sana me fa no ni trimu na de oni abada sana me hu no oba bia yes sana me kan say me kuna jo me kotu bi me sun me ma me say me ma me fro me ko fi gene bra
oh but na police station e wo wa ti na o sa plebe na nipa bebre na e pre ho now you say you want them to na the because obi ti me koto ne back no obi nso adi bebre a pebi no no nso akofa no no nso aye akonya so no fa kwa nipa wo pebi obi nso abon pai say rad na minya ba mo nso akonya na before dey wo baby nti na no de beto ho no onya ba enye ba tan no no nti do no pe no woni yafunu na a wo de be wu bi na o pe na ma ni di fridge na ono no na be kwa kwatete no nti no obetima produce ba no but won di ni obitime wo but onye ba tan ya bi nso wo na so we ba tan ya asema mo kan ma me kai me last born na school a na onya de baby a o de ko class ni ko sapa na baby a ni wo no utimi tro kakra fe ya ni ba baby a na o ntime ko teacher ni school run master me back to ni mu ade because baby a na wo de buy no utimi tro a kind a poem kakra ni ade ba ha yes still we dey ask was ya tia me teacher ni say okay school runs me nya hotel and I'm still lady no madam me penas we free in 2 years right and so still me penas I'm saying 3 days kwa me fair master na I say yen fa ne nko madam we lady name so wo you yen fa ne nko madam we can you believe say akra ni free ni nsem na me pese and can the next class I work or sign the bed ebeko uhu ni say onwoda by bad time yosu ebi woni mu ti master na study of me say and the church for no school brand oni dey wo ye bad time any dey bad time so NCP so I just say nti wo ye bad time wo true bad time na mo nti wo say onya bad time wo aye what I say nti na wo ko ye no odo ko ma say madam we ana me susu say wo de ne ma na be wampa wonya edi na mi so ase wo ye be me wo die woni se wo ware abenya abewo enya baata obetete wo mai le ama se wo ko ware na wo enya good mother ana baata super wo yiri mu abra wa wo be ye nze awo what be aware ne be ma ho and also so you can be a wife but you can't be a mother yeah but wo dey friend say wa be a wife this is where your wife that's the won nyem bad time sooner won ka bad time oh yeah oyere nti ma bebre e wo ha wo ma wo still yes you will be over but any sense me be some person who say as a father no for now no e basa wo be den wa ma wo mo ma wo no anso na o ko adwuma e de awon na ne nkura ni wo fi then na mo be na basa wo be to as a father and as a father until now you head of the family also will restrict you now our portion of to yama bebre so that is only abusuanity be chia e na also what I say enti say wo hunu say wo yere ne ba tan su eni ento moses eni mu aye kasa kire aye kasa so chene down aye kasa kire wo chene tenase oba abrane ye be ye bo first na nkura nya be ameka sese nkura namba nkura be ka yo ho ade ba kwa na say aware for ye ti ase no say nkura omo ya hoho se de ye ebinum ahoho de ti ankwada aye ahoho so omo be so ye ede betro bi no be ja hwa ye de akọ uja ko pasa be ka wo ne wukunu ana wo ne wo ye na nti so ma nkura no be create problem etro wo ne wukunu entem wa be ka kra no we so wo ne be ma na wo so ya so ne come ba we ho anigye bi nya da ni due to entity na asase no de ye da ni mo de tete wo ho enti so ba ne chia chenete na se what I say man ni mra na ho so wo hunu na se de ese wo ye da oye e ma ne ba ta ye ne da edimu what I say empenifo se achia emu ensate nyina so ne da enye so what I say asopa wo enchara se mo ye da eti it is ordinate na se na o ma ni hunu ba bia ni sin to ye da e we bugara na oba na de na wo ye onim se wo to si ne wo mo but wo wasam a wo beka eni kwan a befa so a wo beka no ana be mo hu se ade a me yi say e dey e yam fon so that enti be ma no
Debia to be a man no so and easy. Also with your broad idea. Also you're mature and just at the end of 7 years can run have a camp but I'm about saying. Sorry, Papa to me can't say be man. Mammy the opera, Mammy I watch him up run a woman, what a time. Yes. I thought I've been young time, I'm out. So I said, whoever to make us say, I pray if you see a war prayer, I said, won't come myself say, can any be? Will be a friend of Cassas in the Yamen no penny, I said, well, you're the Cassas was in the year the catcher said, if it's a crab, who is asked Papa pet, and Granas and would change or no bar. So, that's a we don't know, Sabi and Titiana Kaiden, a caca, into the financial also, or you don't know, coaching. So I say, and until my day, my warrior, a NTS, and also a year. Will be the movie, as I have a man's war for more bounds over fine set. What shall I say, Mira? I had the wire day, watch ya, and I wire day. My father remember told it to me yesterday, with our summer I can Sebi and so Banny Kenyas and Bamata, what was it today? The members. Now, they are true to us and near to action. So, what dead year now reflected back. Susie can say more. Yes, that's a man. But as it is all about Bema, that's almost a way. Wow, no more bad and sooner anymore. I can say that identity. So I say, also coaching on now trying to say, I high say, yen say. Oh, the very good as I'm saying, approach whatever part of a book of them. So I say, so we see a Tia Bano and son or cancer, purpose or can. I don't know about why Obi wo hokra nanim. Wo nanim kra. Na obeyi nanim. Eye pa, abusuafo na ye na ye nkomo na ye di no. Emu ente. Ye pesi hu about time. Wo Ghana na se wiase. Nipa no papa ewo. Ene ye dwindwen ho a ema ye nkomo ewini anmo echichi me etias. Obi on ma sebi. Wa chem awuba nanso na ba tensu edini obi nso mo baby asinyame ancheni nanso obetimi a watete nkrofo bebre amanne omutumi ba ne naase ebeka ne made de wo moda nanso obi o man ne kohwene nipa ebu ne naaso efre no echiche ne bre emiti yesre wo ma me papa wo obi bia wo no ye kamade di etoda ibu fada di dia na ye wo na ba ma me fo titiri ne ye ka ma me awo akra no enye wo bakra don adi bi on ma yesi aduane wa metunu ma no papa mu chi aso yechi ba ndu ba bia utimi enyini ni ba bia tukotena ne ba bia utimi kodi ye tu nyema bi o ma yisa no ya mfa antete ba enyini edu ye no utimi sa ade no dia na ba ne wo bi nti nyema bi o ma utimi sesa eyiyi na wado ayu kunu ba nanso doni fa ne bra o ba ho fa me ka wo yam ma no e bia na daachi pen force de bia sentin de dokotu kodua e jam e bia na o body e na oba fu we nya banchi we nya me na kodu e na be konto ana abo friend kodu gramre ya timi e twa de bunu sa utimi utwa de bunu e de ba pisi ele e di ye kai yo kodu bi tieti ya pa o sent pa and want to cross down the friend ko kankan cross e friend ko kankan eno utimi de ba pisi ani adi na di ti wiase no ya no do de won kase ene Mother's Day obi on ma wo ba pa wa wo pa so ne ma nkora nche wo ba pa na which means wonya na pa no se wotimi ya ni se abosome nkono emu ya obi ni bibia mu na ne ye Mother's Day wontimi ye o mentimi ma nche ne maami na mesre se wo bibi baby ede atichima ni mu ya baba wa brantie na wonso ma me se tie bia na Mother's Day wait me amfa fun amfro ma me dia mesrew na wonso bi baby pie atichima ache adiensen pi from ma no de ka chen se na ofun kuro mo ko baby afi no aide wa be du fi ti wo chia china no pa na wa ko chia e ye se dia so bi be ede ebeba ye ya ye ba no ye nso ye sua se ne be ya ye wa enyo den on fa nye de enyo bi ye twa ho agye nkrato ye ba ye di medi no to aso e dia
meba sisia Kale ti ehoni ade opa akata wan akata that's say ade say when are you so na se forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beduru ye no ana nchance ni twa no aye me de asebo chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we find to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor no boss na me nua yi ba ya wo se chale nsuo to a be se shower roofing ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no o ba me ma IBR we are okay aside IBR no ye wo Alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board down so papa ensuo to awie bo apetampe utim ya utim de tim entimo patch say me dan be say di mu ye free bibi re-roofing sa re-roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpentani ni de ball wo dan ne so esan say ye nchansen ne de bebo so ama wo ye pedimpa esan say ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon wo nye chameleon enchan GB1 nice one ye wo kala bia bi me kamechiro ye nko me mfa mo mfam obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so No, Makwaba, Ediba Collique Medicals Limited, you come say airport roundabout, Kwanya Kobo Kromo, Ultra Police Junction, and Wanero. Collique Medicals, and as a hospital, you come say Crodiemu. I put a see a mission say, but the fire and Sasso, Abwa, and Kofodo, how only Pedium can Yarawa diseases. Ye share ya repeat say arthritis eno pemuni enkasemu sasabro isisi ya de obi adensem abu I was a shady POP there was dislocation of any of the bones or joints what the bakalika ebeboa ama omato make us say what hypertension and now when ya diabetes and now when ya kidney problem or nice arthritis but modern brand na only ever 20 ya na ye wo emuro son kwa ye adwuma enye no kwa so ye wo mfidie ahodo obono a ye de check the pedua no ye wo laboratory sector ye de hwehwe ni pedua emogya mu yade a ekoso ansa na ye de adru account sebi ya kosua wo fie ya fokun school akosua de ebi mo fi tech ebi mo fi chana ene ya kan ye boboma ye boase ni padodo bi obeba ye nchen no ewade be fa ye nsaso e de apoto ama won eti onua wo hweme open baby aqua open resabia bi aqua tutuna mo bra Collique Medicals Limited ye wo Kumasi airport runabout kwana e ko buku na say am to aqua ne so no obeti ma free telephone numbers na wo mu afidie emo aqua ba biu e de ba odomu nkomo dwumadi eso dwumadi wana waso yasne eye GB1 Roofing Sheet Company Limited and GB1 Roofing Company Limited womo akira kwan ewo akom offenso ekwan so womo enchansin bia wo pe edi abodan so and the far long span in boss one na IBR nyina wo pe bia on sabeka na womo di mo mo ye no de tenso mo yi ma wo pasa akwa da bia wo bia o pese womo ba me bodan so na wa womo beba di hansa wo di wia aguso o GB1 for on the Baba Yed Manama, baby, will be audience, the answer of the floor. On number is 0540 123 212 0540 123 212 0540 123 211 0540 123 210 and after 0243 577 29 30243577293 and na fe yade acho oyo nhwe ni ene yade wochi yade hospital ahodo bi e wo Ghana wakobia enye ya me pato me kanfo hospital ba ko pe e de amount Collique Medical Limited fo aso ye e de amount se okọ ma no kwasem ni
wo ya de se de tie bia no betimi ahwe e de amount quality o ma so ya de o ntimi enhwe e ye twere ya de ena edam ena doctor se o me de what the dam any twere ba ntimi enyema nemo efa honamani ya de bia fa ni pedie ni ya de de me pa cho bra wo ma so ye e o epod one about oni kire buku mu kwan so na pe ota police station ne pe won sabem kum so a abosane ya twere animu sewa plaza huma na umo quality medical limited me pa cho betini afro number no ba bia wo bia phone number no 0547 7791100547 779110 0249 5011 404 501104 0249 501104 me patch of quality na ombejo so say the oya DCT bia baby a wo bia wo di yanso be from omno betwetwen komo say wo say omutu nipa ni eba ho de be sa ya bia oni enu omu kasa omo beba ni aba be hwe elos Nana man. Yes, dear. Who me pa? Pa. By the wife. Me da se. Oh my. Say ka kama me. Oh. Yes. O mama show. Ye radi. O ye batan enne o hwe sedie. Usi eye ufie. Na o hwe sedie na o mama mu nso epen so mu eye mu na. Enne that time different baby. Oh. Me da se. Message ya. Ahwafu bio. Brasa mo a yankasa no ye ni o se efie bia mo ni ntete e wo me pacho you made you person the WhatsApp message ba SMS ba 0244 123801 0244 123801 mami toso yo me da se o se efie bia mo ni emu ntete ye na ye honom no no we very straight pa ye fi from me na besi me maame no we very straight pa enti me who is a difference bi o because our straightness na me fam no and no na me so me de me mane na emu tete me no sa na me so me de me mane na emu because ye no first no ye about 6 I won't be uni baby akọ but eba ne say me be soro kakra ne de na me tete na ma lock wo mopo no na me dwa no kura no time a wo beba no o say we make sure say wo da bro so what you say enti no sa na me de wo ba na wo tete wo tete wo twen say wo ma ya de obi epun no twen wo ba na ya nche wo kura na ade echi a ye bebo enti o say wo da wo so say wo beje bro oh enti sana me mane na emu enti me wo ba me fi a me man ko mu mpie o mu she indoors hweteli eye o mu work and na say online adishe ya bai o mu hwe o ma de ewie eye o mu bibia wie a wo wie na san kwama na o mu ne o mu edade ni o mu mu bedi a yedi nkomo wie a obi akowura ne dem what ya say enti no me hu difference wo ni akwa no said the old man pan now or do fast. And one pepe. See why bad time. No, I am mammy and Namianton was in your position crowd and Busiamuni Ukulu. Then at the Siambe now the Bema oh my for an agana for an asher for a fa and quantity and quality. Oh, Sanya, ye canon. On say Casafa. About time awo ene ade enti me de kakra metumi aka ne say about time no I say ye na o so bi wo wendu na wa we ne keep say e wo ho pa ne e wo mtim na da chi bi oh teenage pregnancy no ye one day ne e chen pa ye ya say ya e fi downtown so me ka downtown what ya see aha insuo na no fo no chese omo cause ebi mo de da bonten omo ni dem ta wo ya nso ye titoi na ntawo yeah enti kakra me metumi aka ne se omo ma ye ni enkonkola ne ho ko bi wo asebe se ne ye kan oni baby coordinator beto
nti imagine omo a omo da bonten ene ade na sambre ye we susumu a nti otutotote ti ni kakra meka ne se omo mu kura nkola no abatan na ewo mu omo mu ni nkomesre omo ye ni nkola no ko nkola ni wa ye ni wo omo anti na ye bre ti woni anko akola ho na ofi se wo ye batan na woni obi wo hokro wo fie ba onfa ne ba ho se ne make obi wo fie onfa ne ba ho ni be di agro onfa ne ho me kai se bibia so me ebe se ye program ye page so na me hu se akola bi di agro ko ebula ho na me ti fie na me koma me ho oh akola batan bi ni nkola ho nti bi de kakra metumi aka ne se ye besre omo mesre me mai Cape Coast 42 Cape Coast because me ba aha say die menya hunu yi me die menya hunu yi ba Cape Coast die e wo ho nti se na make minim so mo hye me omo nyi me pe omo he ma ba akopɛ September ba ye mpie omo he ma ba akopɛ na me tutu asre omo se omo mo omo ni nkonkola no me sre omo titiru yare ya abai yare we ya abai ene ye be giant nkola ma na ne namba sabasa pensem no emwa emfa emwa bia emra ye apartheid no so omo omo ni nkola no and that's na ultimate call ma me bane and then call I going to mase ya ba want me akọ ba friend our friend ya hwe ya ma me mo pensu ene ye pensu na misu no what's the difference with mana and so say ka crowd condense on say ya ma me no say in fact ya disu fa ye bia ni dim fa ye kasa ye sane ma no na edan so nko ene no obi wo ha ne kasa kra na sabi ono ye de tete no ya amfa kasa da anya den atete no enti sa kasa den ne nipa ko no de aye dey wo de anyini enti ne ma eso fa sa sabi o ma me ana o papa kasa enye dem na nkra no so ye dem esia so atiase enti se no awofo no ye mpenso yi no I was saying, Sua, ye who ya and Cassa ye sing to. Fat as a baby, you toast near them. I will bravo. You make sure, say, and Crana ye raise you or your mom may say, I walk in the bonnet pants. So I say, because Papa Bobra, also Bobra, a channel papa. Now also mother by a day, I shall now walk. But so Papa said you will need Cassa. I was say, and little person know your day, ufa. So I say. O ma me wonim kasa eni kwan se no ye den ufa so I say madam fu bi sabi wonya ne be bi ko na yire ene kun ni nyina ye kasa be oso be obema na ye den akasa etia be ma na wura be odware ewi no oda ne ba na friend ka je ne se da ma ko bo friend wa ba eti tama na ni ba na ho so akwa ni nya ne no wonya ne nai twa ne nai enti ne mo se 2 weeks from the right answer ne mo the true na oye kuna oh yes better buja for so many hu ne level because omo do ba no so picture through poster na say throw ase so ba we ana ya de akunu ko as in obi oti aton so bia be kai sa ase ne ka be ko dia be be sa ase ma pounds so I say antino ewi ase na gasa no ye penso yi no se de ye niema bi si ko ye titi ye bi si ko no em se ye ya ama sabi nkwara na sei asene ye fi bi titi ye firi ye nkwara bre mo no because se de wo kan ye na ebetum rebi no se de ye do Mother's Day ni pasi ye penso ye nyam sa se de ye die ma se de ye die ma no mu di ye be nyam sa se ya ntutu ya niema yi a ebia menu no ye ya penso yi betwam but ye mamma penso no enye gidigidi se de na ye hu no ene bra no ye di better so atepa
That's a beer, we build my fan on fire. If you saw pressure, so come. Pressure no. What I say? Pressure no. But I said, "Well, from my me, I wish I happy birthday. No pressure be there. I was so. What I say? And when Bossy is super, Obi also asana na mami. Obi o wa ni mami free. Obi o wa ni mami free. Some mami free. You open. Fuya my ye ma. Aye dey ya o fa fun. Be free. Na wa free o. And dem say me fra me ma me fo am go mu. Means me nkan. It is the message I send ma o ma na. Na ko fi asam watie bi e. Nti no se dey we ka no. Wo ya also ye yem plan so ni. Ye hu ase ye yem plan so no me mfa ho ne dɔɔso. So ade ase. Enne ma mbetima atena mu omiemi ade phone. So ade ase. Na para no ya ade bi ente so wo ye dey. Oye. Ma me ne tension wo ade na oye no won phone no so chen kankan so mu editwa wo ton ade no yi bi wo de kwa na ni sika ba won pe oni be ba so so I said we dey meet to last na na bia na me kwa na madam ade akra no wa nyi se na wa mre wasi wo bre na na obi a wo sika na wo pe ne chen akra no enye ye nyina. Oh, me ha me parents also bra me ya be ma na won cha akra no was me won na tinti umma woni nku akra no chi sika be pa na obi nya sno ni pa nkwa enti se ya ma yeni anku wo mu hu ya dan fa so papa bi anya ne ma so was akra de onim de ti me ko ya me approach na ma ani nti na me ka se esu ntiti e bi ewo obi afie enye abata nyina ene edidem because me say menye me ya de wo kitchen kura na me ma edi agora seconds bia me ba be hwe wo ni eko because ebia na free sa wo ya de omo ho di ago mu save woni makola bi obekwa koso plug ni ana woni bibia NCE ebe ba bobo what's not compound oh yeah ene baby out aya sheda kukuru dada kumasi aya kukuru dada ma ose befem abana dunondu na akra wunu fiedu ena mabonten akra make us a keep ghost dunu akra abaya be ma no na mabonten eden na ye ma amenu de no mu ye e masa ade ni timi ko basa all the someone working no say we have a major problem no sa teenagers na omone nam rapidly ewo your communities no dodo na no omo maame no sabi enti ase maame ni wu ye no de obedi maame na de enye oba ya said yes enye ne ye mbant no wato akra na sawa akra no so no more na be the freedom we dey e ma no adapting and for said the woman ni maame ewu agya na na oguso maame ewu agya na so ye dey any number bi no ma kan wata ma bo obi ma so ma hia nko mo na mba bi a enan enum no ma kan wata ma ye dey abo wana hwe ya sa ankora num ebetima sei mantem ho area of rabe edu obetima sei wo mo nokre so we ba ho so no na bi a mantem ho nkora no ma chembe nan amenu miensa be o ma sei wo mo nyina so entino ye ni ma yetiti mantem mo no se yesoso no ye hwese ade no enka se enye me ba ana enfiri ni fie entino ni jaina mana ye dai akọ on se tete no se wudi sabi ensemhuna wo fatime bu no wo papa ko ma papa se akora no wa yese ma ye ma bu betani utwa ba ana wuni na utwa obi bansa wa we ya asem obeka aso ana be do du be gina na anko e wutire mu de so me ba me ana me kasa ase na no ebi obeka se bi etienti ne de ye me akra bia ade bi etiche no be ya ebi a me fra me ka tro se bi am so ndi jai e bi ade ba hwe akra ne tirim ba so the akra o so hwe asamo a wo no obi an se ne nti ase sifa me so me ni mo obi a ma cha de kakra
minimum bi a ya bone ba anoba staff common room wa ba school papa na bas common room wa masa se bia no amma kwala ni se na nye se sa anopa no na staff no so no dodo na ba ni ya ga nya papa eya na teachers ni bi so mu kwala no e wo kwan paso oh eno de mami ye wo eno wo se bia ye den a wabon na wi ba sa wo kwani na akoko ne de no da nche no ba teach we ni say teacher ni bi so tumi di na ni si akola ho oh eno de ye wo ne ma bi on se mami and also be yan na itimi ye de e ba bi hie mu enye bebre eno de ba ko bitimi ba say ye mother and I say ye good parent ne de and I say so person good mother obi betia wo ba eni pan say o so say yan ko ba so say ale no abon me ba e na say eno ti na ye say yan ko ba no yan ko ba no because as a mother pa ye ken mother so your bad time yo mu a o say ade a me be ya ye me mama oba sa ko atia obi aka o deserve so e dey wo buni bi o nipa o me sa do fia me se aboa sana me mama tie aka na misu ba tensu no won se wa pekedi o ba na bi ene aya na me ka say ye titi ye kurase the life is different from woman to woman. Oh definitely ana me mo so na de man se kurase o metena mpo ano o de ye bekans mpo ano no ye that time ye kurase ye kan say kurase ene na niema bi ye me mani fi na light in the day anyway ye tina sunwa ko suku ne de kania ene na hia de ba ye musa tete no different chance ne ye tete ma meba mu kakra ye twa okay na ye ko peska na sika de obi ate wa ba sisi ye na nkomo na I say di nkomo na ye twa mo sa ko peska me ye sunsu to bi ma ye mu se de tie no obi amama fi mi kunu mi say so to say de manage wo Dr. Ayase betina se di nkomo also no de Ayase adwuma na doctor no ye ana bi be ma bi da oba ho ne yire ho ai was sorry no continue sorry adi wo why na do so bi ba ye na de pa so e pija na I say ya to treat it easy na azato easy na se to so train Dr. Ayase oba me twa me ho na me doctor ba yes Dr. Ayase kale ti honi ade come up akata wine akata wine so ade say when are you so na say forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de asewo chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we say fine to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chema aboko de me say ma bokasi dan yo e dia international contractor no boss na me nua yi ba ya wo se chale nsuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we you okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board dan so papa ensu oto awie bo apetampe utim utim de tim enti mo patches say me dan be say di mu ye free bibi roofing sa roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so esan say ye nchen ne de bebo so ama ye pedimpa esan say ye wodimpa dada say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon wo ye chameleon enchen GB1 nice one ye wo kala bi me kamechiro ye nko me mfa mo mfam obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so No, Makwaba Ediba Collique Medicals Limited. You come say airport roundabout, Kwanya Kobo Kromo, Ultra Police Junction, and Wanero. Collique Medicals, a Australia, and as a hospital, you come say Crodiemu.
Ebota esi eni so ne se na de befa ye nsa so aboa nkofo dodo a ewo how ewo woni padua mu nka nyarewa diseases ye hwe ya repeat say arthritis enompe mu ni enkase mu sasabro esisi ya de obi adensem abu I was a shady POP, there was a dislocation of any of the bones or joints. What the back car, wow, I'm on water. Make us say, oh, hypertension, and I want your diabetes, and I want your kidney problem, or nice attack. But modern brand now only ever 20 years. Now you will immerse some quite a year, Juma, and yet no point, so you will infidel law on one. They check the Peduano, your laboratory sector, and they share the Peduano, the Moja, Muya, dear air cost, and Sunday the true account. Sebi, Yakusia will fear your Popo school, Aposia, dear, if you move with tech, if you move with China, and I can't one woman. Ye was it, the Papu do be of a buy and channel, a radical fire and Sasso, Eddie Apoto, Amawon. Eddie, Unia will hear me. Open be up for Opa, Resabia be up. To an amount of Quality Medicals Limited, you will must say airport on about Kwana Kobu, and say I'm to a pine so no. Odomun Community Eso. A bread we see Dr. Mayasi, Etinasi, Ebidim Komo. What Yadin David, Dr. Mwakaba. Namia, now, sir. I will go to Shirabi. Dr. Mayasi, I asked him. The BF I asked in the room. There wasn't any J fever. Now you asked the young fancy, I mentioned with my dear J. So, should baby, I asked one baby, you'll be a bar, which still will be you must say, would come up. And then, no sooner what far to so way away, mamma. A dog, and then you may. Again, I will mind. I said it. Young woman said, he's every uncle, and she actually every my the day he did it. Na me kan se nipa de wo kwa umpo modin nhia ase nyankopon kwa han a ni nimdie me wotimi ka se yennie bi obane fa han no nsa ye ho yare ndie aje se yare bia sabe wo be mesha na etia yare wote ase be mesha na etia wo kra yare so ade wanya yo munso sa o se ye fa han na ede ensa tina manka ha ma wo da afra ye ma ye ngudo susu bi eni ho enti no be ma ne bo ho na esua na the problem be brewa na se enye tintine problem be ba wa re ma na wo bo modern ya di atwi na wo massage na wo nya na size nse da pe no enti no be ma bi o be ma hi wo ja se ura no se be mka to se me ma de ye nyi ne enkwoti kwa so hi o ba do nyi na tebie ti me de mi do ebehi enti nyango ni dio ma haya ya de support se de ba tem bia na ndo ba da ya botre ni nyenyi sa be sai sabu ti me ni enti ebehi ebehi ya se mo aka die ba ni ya o ebehi sometimes if papa shende na me hu na ya bisa mo se disala no adi me kwa shende akomo cha bia fu mo na sa bia bomode why enti no nyakopon ade ahan no adaledi and I'm afraid, I said, what the tree obey my massage. Within 7 days, not a pigeonity. A pigeon, not a tinting, not the Uko, so do you tell tiger, no jay. And you say, no, you lay in the far, no jay. One who move back where we are, or you are paying the oil and paying your favorite brim. What is that? Indeed, get Nicodia dancing. No, gay phone for the my main camp because when I'm experienced at this, but for the past 13 years, I know I never knew said, Sabi, what the case yet. What do I say? I get to move from away, you man, sir. And you know, OPB, I know a friend of mine, 0244 67 4927. 0244 yeah, Obama herself, 4927. Obama herself, Ocotino. Here, Tintin, Exen, Fresano, no, some can be a good massage. Ni tin so o ha ya ka ho ano so o ye na ono nti wo pe do ho ayi dia ne se tente bujebe enye China dro e dro e wo Ghana ha bi kwesi mu fitiri na ni dia na unni ntia e na me nyango ba mu ndi ma ka bo nti beje ko twe na fa twi fa massage na e free na ayi o yiro twe wo ne ni chi wo bu ne ayi ne esuntwa e me ameka de we sex na wa ye ya ma ni pa ne yare na wo ko an ga tan so e bo yare
ko se na ya dwuma do to was na yedi na ya dure se ma hoto duwa wo se na wa ankasa no nte ya no wa se nkofo o se do me ira bo masom o bo wasom o kwa do nya kakakra ba no twe gu so because wo jenjire no wo ja wona ase aha afa se fi wa bo so ba ba bi wo ho na yiri ko shia obi wo kwa de kwa de nu ina yiri ntwem na poa na wa san go na wo yiro mo waso na we wa dai o di kushim na woman bia yi na me se na o se me bia de aso ade e ma de so ya pe ne o tere wo hwie gwa ba nti wo hwie gwa mo tere ade yesu me wo de ase nti be ma wo de boss ya na wa gye mu pa che wo eno so ye wo long journey e powder wo de wi atagi ma kuma ko 7 na wasa yi na ware se no kwa de wo de wo betima chire mu de me ara na haye pa o se ye pa ni nti no ni nyina asase pa so ata sensa enti eno so ho na ye fra ya to ni long journey ye se de wo koche e ma wo nsan ya ni nia cameraman ka wonchi wa ha na be ma so gina so be ha so gina so mo be dia dance wa wonchi wa ha wo fu be dia dance enti normal no ye 0244 7 na me no rade en kan nyina no so se wo yo bia wo syphilis gonorrhea ana wo diabetes na wo high pressure ana se wo so ana wo prostate aye kan nyina embo bi se wa sare mi ansa enen ntino ma ya se ba yi ye di ni ma ka bom se ba ye ma wa duro no wo di ku be nsuo mu na wa nom for 9 days na se yare bi wo ho na wa bi nsuo do nyina dai agu nti bi a wa wo go no syphilis nsa wansa wa gu di achia etimi ya se be ko to la ta wo se oto no efi nsu fita na de a ba to frɛ no ma no na ye ma wa duro na bi nsuo 9 days why dai why free e bia wo bia na wo tabiam adi na doctor be send o ya na wo tabiam adi na ade ba pa am pese be se e ma mi nwa ma no se me kan won se me kan ma se ma mo akofa pinti line dia ba se wo infection bia na ye na se do to pinti no wa she am dem me se man find no na man fa ka bandila te man papa ga onu se de buzu ba me wi ana ma kire me de aja se masre kama kwa so hwe Augustina is 16 o dia se entino mana mo infections na de discharge o de ku a e be je nyina wo fa o de ku wa da se ni nyina no saka pinti ya me kan bia o to ma no wa she and no be free and ye de mayazi nim capsules ye de ye nim free e ya na dai aye your bio mentions na de ndi fu papa no and ye now you say nim ya kan wa se be de capsules e say natural contraceptive ntino ono ma say de e bo ho ba say bo ho ba free yare unya no wonam ni ade no eno so fra nti ye product e de ho wala bebre de de aba do aso nti wo fra no ma na na be fra no ma no na se asa na sa yare ya be se nipa ko mu na ade a sika sem ni wonti no instead of 100 cedis no o china me promotion wow 600 people on the bar no 70 cedis dog na be promotion do bia be o se enam yade yi sa sika sem wide that's right 100 cedis but the china the first 100 cedis 100 people on the bar 70 cedis we depend on 30 cedis free or send the bar in sabekan na me pato o fe yin nsu a ni akọ yare ya be so we no smart sa tell me as a promotion as a looking a promotion obi a o here duro o pete o be massage ne kote ama ne kote no etinye onya size a wo pe sa de wontimi o akwana no hwie bu wontimi o pe long journey pa no on frɛ 0244 67 49 27 0244 67 49 27 o fresh our number na o de send o 70 cedis no afra ka chi say dog me na send this sika no e china no be maka de abro na o so nya so mfa so because na duro ne de no kwase mi ka wunchi di adanse o twi na ozo adanse die maya ne kura mana kura jikoma wo mu boys ni wo mu di adwuma e be di mu adanse no kwa men so ma so a minim se di sitie enu ntimi srewo adanse de kase ye bia tuma amanfo bi di aye nto adwuma di ni so ti bomane doctor mayasi na wo ka asem fufu ye ka yare ya be se di pa ko mu asem ti na ya e those maxa asante region ha de doc me hwe
say men one those match na won agya atoma won approve the drug board agya atoma ya a won approve nti wo pe bia na ye we nko a ma ye disinfectant soap a ye de ahan na ye ma ye hand sanitizer ni won approve ya na media ye nti e ka on sama 24/7 na ye na wo nsa ho what you say aha nti no pe sa me nyama bi dia bo ho ban a ebra fe ne eboabo e ho de edura etimi kumaboa na na tim sa yare na ba no enya medui no na se won sa ka bia o say o de bo ho ban na sa kit ni nyana maka bom nema 5 na maka bom a o be bo ho ban tia yare no eno no kita 50 Ghana ubenya sa yi ne nema maka bom ni na including those marks no now dey ene sem na o de bia e disinfectant soap now dey o de abo ho e ban nti wo frɛ no ma na wo pɛ bia sɛ wo pɛ de ma be ma yekese na wo na wa kyerɛ wo te ase be ma de sɛ yesei a ɛsɛ yesei na ko down de a asa yɛ sɛ nsu atɔ ne da bi ne nko ye ya wo so de sɛ wa kɔ baako na fe oba na posa na nsantimi sɔre bio no because aka no no ohia gya na kasa de de ada ɛyɛ ayɔ ho sɛ we so de wo ya unya sa bon de na kan na sɛ ugina so yɛ ni gina so serious what is abi ya pass nsuo tutoi ene nsuo atoi ni oba no wasoro so ni wanti anya dai anka jamu ndi ba ko a bedi biwa osin enne man so na ba we da na dwen ni ade nti dudu na think can safety ceiling fine this will be check and san on mo esane na ko ba se ama ene obebo aso ya obebo aso enti wo hia doctor Mayase longevity. But now, Mr. First 100 people make a promotion. Instead of 100, we get 70 cities. And you make a carton, a mobile money. No man else. We say, Doctor, this say name no matter 100 for no one. I went now I say any. And you are trying to go to my saying, I told you up to we got 100 which my day. I can make 100 new year, but your sample back to 100 cities, you know, in the channel. And you know, and you look at my flash, I know they are. And as a child, papa, but what did you say? I'm not coming. We will do what a Beneza, Sona Johnson, I'm not going to ye Beneza Fear Johnson. So for Beneza, Senator, we will do that's all Johnson. We will say gas filling station, gas filling station, or see how fry a band. O Phenomenon 0244 67 49. Ever foul. Nay, I will do come. Now, so when you're a Aji, on so a Bema, and more. Doctor number is 0244 67 49 27 0244 67 49 27. Ofra or no better tune come on. The doctor can be an odier for number and a friend or China memoir and come beer was only be or dear friend or no baby. First 100 76 now to be paid in the football by Bema dear. Papa can was it and I do no pity. It's all about it. That would be now we are here, but Pab will be a papa to Mr. Morning. They are wood. Dog wasn't it? Master Johnson, Cofubia, and me would give you a name and make you famous in the flat of Frame. Dog Yaria Bay, we are the day, we are gonna for Dania day. 1 pound to 1 to and check and put on the family day bread day. After Ghana for Antibia. What do you do back? But they drove back. What did a drew, yes, I have 19. They did not go back, Antibia. And was it next week? That coronavirus. I'm telling you, coronavirus. I'm telling you, say, and the Yarana more than I to reduce the DNA. What you say? Aha, answer. And you are high on them. Yes, you are high. I am one DNA. No, what you say? Aha, and you know, I fail a better and to 1 year with every to some catcher say, so I lay in my fat that come. And I may ask started and be our tomatoes. Maybe our tomatoes within 1 month time and it's very ready. That tomatoes never do. What you say? I bear a antigen on the wall. They act as a cytokine. And it would be the bone per Viema, who would have an antibody to the virus. Dog, Yatias, would you post next week? Said there, Dr. Mayas air cannon, a no yellow casting will be grey. And Nunti, Yabehenin Yamekwadasene, now or the name seven no assign Abba. Now the number is 0244 67 49 27 0244
674927 for Dr. Mayasi. Na first 100 no 270 cedis na enya edu na fa kobo yima. Dog, ye da CP. So so da machine. That's ene. Abusia for ye twa ho na ya ba na ni media ni to aso e dey amounts twem. Tale ti ehoni ahade. Come up Akata wine. Akata wine. So I say when I use you. Na say forklift dey dada. Eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha. Na me beturu ye no ana nchance ni twa no. Aye me de. Asewo. Chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo. O the way we find to kra dem finfin no. Nso to e bebo ne se shower no. Chama aboko de. Me say ma pocket dan yo. E dia man international contractor. Na oboso na me nua ba ya wo se chale nsuo to a be se shower. Roof ni nyina anye. Papa wo dada. GB1 yeah say rain go away. Come again another day. Unsa na no oba me ma IBR. We are okay. Aside IBR no, you were Alozinc, and you were self lock. Na ni nyina wo de enyina nchen kakra. Say the abe bomus from kokra ne say you were embossed. Embossed. Thank you. And you say me to me the number embossed. There be we safe. On the board down so papa. And so too. A real bull, a pitampe. Yeah, with him beating. And more patches say me dan be said him. Yeah, free be re-roofing. Sa re-roofing no. Obepo modern no ama inspectors e di kan kwa check it. Ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so. Esan say yen chance ne de bebo so ama wo. Ye pedimpa esan say yen ye wodimpa dada. He say kala be na mo de bebo man me dan na match. We ye chameleon, onye chameleon en change GB1. Nice one. Ye wo kala bi abi. Me come chiro. Yen ko me mfa mo mfam. Obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so. No, Makwaba Ediba Collique Medicals Limited. You come say airport roundabout, Kwanya Kobo Kromo, Utra Police Junction, and Wanero. Collique Medicals, and as a hospital, you will come say Crodiemu. I put a see a business and the fire and Sasso Abwa in Kofodo or how Oni Pedium can in diseases. Ye share ya repeat say arthritis eno pemuni enkasemu sasabro isi ya de obi adensem abu I was a shady few there was a dislocation of any of the bones or joints what the bakalika ebeboa ama omato make us say what hypertension and now when ya diabetes and now when ya kidney problem or nice arthritis but modern brand na only ever 20 ya na ye wo emuro son kwa edi ye adwuma enye no kwa so ye wo mfidie ahodo ohono a ye de check the padua no ye wo laboratory sector ye de hwehwe ni padua emogya muhu yade a ekoso ansa na ye de adru account sebi ya kosua wo fie ya koko school akosua de ebi mo fi tech ebi mo fi chana ene ya kan ye boboma ye boase ni padodo bi obeba ye nchen no erade be fa ye nsaso e de apoto ama won enti onua wo hweme oke baby akwa oka ya resabia bi akwa tutuna mo bra Collique Medicals Limited ye wo Kumasi airport roundabout kwana e ko buku na se amtoa kwan ne so no obetima free telephone numbers na wo mu afidie so na se emwa bi ana o ha bi e chill so a tutuna minka bra na rade be fire so aboa ama hoto aba ene abusiafo ene nafofo nyina eso Collique Medical Limited your physiotherapy units and your children. Uba Yasuya, your Yadiam Ubriasa, a hair massaging unit, your machine, I did me a beer, the children pain in Castle, and I say, now also the joint area, and outside and China, your UV light machine. You did that truly panels what say Emporo, if you are not beating blood vessels, no, baby, yes, see in one clot. A woman in Tino, Emma, a Mujano, it's me, a deep of Sunny. So, Obaya, you were young, who will be a yes, and yet, and blue and one at the mount, the sound of machines are, yet they, a deep, a young who do not say they are, according to a holding. You can't be able to say, a year male and female infertility, Oba Collique Medical Limited. Say, Oba, Opa, one hour, one wire, dear man. And I said, Batman. All pet a war, not the Pamwano, and Modini are with me, Ama Oba, and insane on fact, any entry. And go to that China, and yet it's true.
obi a wenya stroke sɛ ne fa na adodo anaasɛ nipa duamu ni nyinaa na adodo a ɔmfa n'ani nkyerɛ ha yare bi te sɛ kidney problem ɛyɛ typhoid junso mu yare ɛne na mu yare syphilis gonorrhea deɛ ɛno deɛ na yɛ sɛ wode duru ha yɛbɛte ne kyɛ yɛba ɛma no nso ɛfɛ mu a obi a ɔwɔ fibroid sɛ yɛsɛ na wodeɛ no yare bi abɛdam ɔmfa n'ani nkyerɛ ha ɛmɛma no obi a ɔwɔ ɛyɛ na memu akɔ baabi o yɛtwa yɛn ho yɛasan aba Dr. Mayase deɛ nokwasɛm ni tɔda na ne nkɔmmɔ no wogya wobɛtumi afa bere ne nyinaa sane sɛ deɛ ɔyɛ no nso ɛboa mpanyimfoɔ nso bɛnya wɔ a ne firi yadeɛ nti ama me ne wansɛ nyinaa ɛyadeɛ nti da biara sɛ wote sɛ obi ka apɔmuden ho nsɛm a nokwasɛm ni tie bi ebia na ɛnyɛ ne na ɔyare ɛkyena wotie na ade to ma daakye bi woyare a na sɛ namba no koraa hɔ na wofrɛ na aboa wo yaba ne deɛ na yaba dwumadie ne ne nkɔmmɔ yɛ ne nanahema ne yɛ nuabɛma ɛdue kwabena nyaako ɛne ɛne no ɛdi nkɔmmɔ no ɛna yɛasɛm no a yɛka nyinaa no sɛ yɛpɛ sɛ yɛhu abaatan sɛ maame biara a wadu ne mfani mfie so biara ɛtumi yɛ baatan ma ne yie anaasɛ ɔbaa bi a wawo biara ɛnso ɛyɛ baatan anaa ɛnɛ ɛno ne nkɔmmɔ a ɛnɛ yɛdi na ama yɛhunu sɛ ɛnyɛ deɛ wawo biara ɛna ɛyɛ baatan ɛna ɛnyɛ deɛ wɔnyɛ du ne mpanyin mfie so biara ɛna wɔtumi yɛ baatan ɛma ne yie yɛtwa wɔ na nanahema na ɛrekasa na meebisa sɛ tete no ɛkurasetena no ɛne ne no difference ɛwɔ mu menu ebi ka sɛ difference ɛwɔ mu maa deɛ ɔyɛ sɛ wodeɛ wogyina mpoano nso deɛ na ɔsɛ wɔ hɔ ne yɛ Cape Coast Cape ɛnyɛ kuro Cape Coast kuro efie Cape Coast kuro Cape fie efie hɔ a nti neɛ ɛne nice wɔ deɛ na mebɛn castle mo deɛ mo bɛn castle hɔ Cape Coast castle nam deɛ mo ti kuro mu bɛn no koraa no kuro mu no that time ne mmie sɛ nnɛ na kɔ Cape ba ɛnɛ koraa no sɛ wokɔ a nkoraa no ɛpona no gu kyɛn efie bon se ye bom yu ni ekudi agbo se as a good mother obebe se oba ebe ye sa ade na oh and they die e ho na metena yi and na me na ye so straight to say empo no onze akola be di agro empo ano de edun so aso bebre na eba na epo na akro ya so esa yare e bebre oh yeah we need ya chicken pox rashes any other yeah me nyasa yare ni bi ema ehona na metware no hospital oza ye na ye tena ho no ye life e different kakra you say bia e na me ka no say fie bia mu ni emu ntete because ye den time so ye wadan fofo ebu ho 10 o'clock kra no 9 12 o'clock no 9 afei na fam kafu gina ho ye benya ye side no ye benya nka ye ka ho na afei na ye be di pilolo ni ade agro na ede ba wo 6 o'clock o so wo shedem enti no na in the beginning na me ka say efie bia ni emu ntete ye so de every ni say general one e wo po ano ho wo ma wo na fofo na mu wo ho no uhu ubanei uhu wo mu say oh I say ebi yo okay obi live good life say na me no say be me tie ayi obi nso te say me a and na ebi mo nso life asay omo a I say me no those times we need obi credit agora ono kra pound 2 ade a che wona na bebu o ana wo ma me bebo koda me sure na menda mo nchen wa ha ene yade omo adi hye omumu se ye de yense se ye ni bebi akọ saa na ye mamomo etie aha saa nkofo no de omo life aye basa minime bi mo bebre na ye mu no so a ye na yesuo ye maame mo ene ye nanamo ne ade na ye tumi gya agro ni de udi agro kwade ya befrew o time aso ene yade ye mu nyina so ye nyina ye wa akwantuo nti difference de bi wo oni obi atena
na wo hu bi a wa wo ba na ne ma apo ne pen ne ma apo no e ma ne nche twi kasa wote ase yeah o wa wo wotimi so e ma me a wo ma ne ma ma ne nche me hu bi pen se wa ba anoche wo hu bi sa me hu bi pen hu bi sa dia adwen ne ba wuti then times those time no this time oh say see I did me hunu bi but previous one there na be so na me so bebre na woman bi na oben me na store on no ne nefi pa but asa ne ba bia mesra no ne ba bia mesra no just na nanamo so then time no mususa wonya adwuma wonya de na wode ba nti metumi bisa me na na granny na ade nti ma me we wanwo ana otumi ka wo mapa ba ni subanye oh wanhwe ne ba we wankasa ne ba we hu oye bad time yeah bad time we nyini but ono ana ekosa ni nsuo ono asa obre me fani se ni trip eye trimoden se wo be wo ba wiase na wo mfi wo ne ma no so yeye ebi mu yeye na ebi ye nurse ene so mo mfi no nti me fani se eye trimoden oh sakura mpo na samame na ye mu bibia enye that time na owo mu no na mo nsem enye bi no na mo be ye ni sei oh na ne wo kire ne pa seriously na ne wo kire ne pa because na me maame kura no no a na wa ma ne bi nti o de me maame kura ye ne ba sometimes me maame ne ma ye konsuo ma no ene but na ne timu de head na ne timu head yes na ne timu yeah na ne timu odin yema edi wo ye beme se if se ebia sama me ne yo maame de na obe onem ade ba ko wo wi ase a e wo se ma ana de bia o ti asa bi a hye ne so ne se ye wade bi wo wa wo sesa na enye yi ubetuma aka se we no ye madamfo oye madamfo bi we no ye meyere onye meyere bi we no ye onye mi kunu bi ba untimi nka se we no ye minua onye minua bi we no ye maame onye maame bi moja ede we no ye papa onye papa bi sa anya ma ne ensa untimi nya hwe nya dai emfa so atiase enti wo maame ana wo papa no matter boni bia na treatment bia wo do be frem wo ye wo maame obi timi frem e ka jibu dem say e ka say me baba be ware bet me papa wa hwe me ntua me ma ne enye me tine sa me ka to point blank wa ware na wo ko ne hire bia anya dem enim bible si tue oba ne tia je ye dem e ma na enti so do wo fa kwotena ho wa bra papa tia se a ya wo da so ye dem once a wo free no kwotya no ne ba ne de so wo hwe wo so wa hwe wo de ne ka ma ne medini tia de no anya dem on kama wo pay him by itself what does it won't mean to have a pastor and then to enter my soka so what does it and then we as papa say say and so say wo ma me wo papa no me won't mean ya ho hwe wo ma me do me bible obi ko hwe ne papa de ja so am papa ne do me it take 400 years na na sefo ada ne bubuafo ansa na yakopon ye de eba wose we mu ne nananom na agyanom eye bone me ye de meaning say tata mo ne yakopon grant me reverse wo papa omo papa ne no me na wo ye de wodo me wo meaning say ye maame ti was it di wager any one na ye de eni na wo pa ye de awo wasade nhye bia ye de ato so wa mamra na me kai asemi ache mi krum na boy bi maame no wo ni na twa me ne mu se boy ne maame a se bi wabada na boy ni gina yi wo ni maame a wo gina na me na sa so e no ni gina yi na me se ne bi di kan kwasi ni me rewe sa se no ache 20 years beba my bekaka but up to now me kai bia na me rewe se o maame ti se kra o maame se kuromu nyina na nipa bia wo ho se bi ka o maame abodam ye na won se ko krasi a de wa bodam kuromani na ni na wo ginaye na
ne maame ne baa ne nkyɛn kwami twa me ni gyina hwɛ na baa ne nkyɛn na ne maame no nipa ne wɔ abɔnte obi ɛhwɛ maame ne ba na abɛɛma ne maame nam street mu ekofi obi kura nkɔ bɛfɛre obɛfɛre sɛ o maame asoma wo kan no na me ka so obi bɛfɛre me obi sisi ya sɛdeɛ wo kan sɛbi ne maame adwene ho aka kakra ne maame ne timi fa fom efiri ato nsu ɛkɔ ne hɔ ɛwɔ sere so wate ase ɔkwa no amkwano aduane ayɛ dai ama no ama na dware no asesa na tare ayɛ dai ama no asa agya no maame ne bɛba ɔba bɛhyɛ mu abi ana awɔtwe no ɔsa ayɛ dai ɔsa akɔ not to be a single day ana maame ne bɛfi no ameto akora na otimi tina hɔ yɛ dai ɔno so nim sɛ me maame this time baba nhu no efiri ne ekubia obetimi ayɛ dai aba fɛ nsi wɔn akora no sɛbi ne maame adwene enye papa de but sɛbi nyankopɔn si hyira no da bi am ka kyerɛ sɛ ɛyɛ saa wɔ nneɛma bitu bi a ɔyɛ dai woyɛ ne nti ɔsɛ wunua no mo ɔmo pa maame ne ho no ɔmo nhyɛ da ɛnkɔ soro bebree because ɔmo maame nye ne pɛ ana ɔde ayɛ dai ɔde ayɛ ɛne ne tibia na ɔyɛ dai ɔwɔ mu no ana mpɛnibɔ so wunyini ya yɛn sra kɔtia ɛne na wo maame wɔyɛ wunim deɛ bɛyɛ because wunyini ba no wɔn ti sɛ ɛyɛ yare ana aba enti yɛyɛ nipa no ana wɔ si yɛ ti nneɛma bi ase sɛ wo maame wo papa sɛbi wɔyɛ wo bɔne sɛ dɛ a wontimi nka sɛ obi magye uti ade wɔ ware ase wontimi gye sɛ papa no afiri mu pɛ sɛ ase bɛsi a na wɔbɛnten kɔkɔyɛ dɛ kɔkɔgyima me baaso wɔte ase wɔ sɛ memmɔ na maneɛ ne ho kora maamefo ntimi nka wo papa yɛ ma ne nso ɛmmɔ na maneɛ mpo wo ba na ware no a wo pia na ma no akɔ ne nhyira bi anyɛ dɛ ɛtɔ da bi nso a yɛhwɛ ade bi awɔ sɛ menim story bi a maame no ɛte ne ba no kiti mu gya ne ma ɔbaa na maame ɛna ohwie mu wo sɛ first adedi ne abigyan baa so no ɔkɔ baeɛ no ɛdi akora ne tea history no yɛ sɛ ne maame gya no hɔ maame no nso hwie mu a ne nana na titi mogri mu ahwɛ akora no maame dɔ nyɛ dɛ ɛni ne mu nti sɛ yɛhwɛ bi sɛ biribi sɛ akora no wɔanɔ maame no a wayɛ bɔne anaa wonim ɛnyɛ ne bɔne paa so sɛ wɔanɔ no wade ase ebi so asa abere no wo maame yɛ ntu saa na mo na ebi anka wo na wo nto hwe na kɔ na ɔkɔ na ɔdi sika bi si wo na no so ma na yɛ dɛ ɛdi bi hwɛ wate ase ebi ase nature needs no hɛ wo de yɛn sɛ wo de aduaba na hyɛ fam na afifi nya de hyɛ fam a de aka aka nyambo pon asɛm wate ase wo no na wo yɛ wo maame sɛ wo hwɛ wo sɛ wo anhwɛ wo no emu na wo de emu na afiri yɛ dɛ ɛba ye wafa mu de sɛ oba what does it also Bible can say we are going to give account on every child that we raise yes it is a way oba time na wawo na sɛ wo manyi na wantima tete wo mo ɛmo wa atesa wo be kwakwa akubu wo mo so de akonta yo e ba yemi amatofo ne ntum na yenua no nso ene ofra wo bɔ maame din na maame ebineme sabe me maame oja na wo ko Nigeria na wachia o maame na die obo maame di ba bi owo na wachia na amadumadi na yede me machia maame woni asa asama ba bi obi an no ni bi se ne ba ko dwa asamo ame bo ni di chia no nto de e kwadwo wo ho ye ni no a anti number here 0200 603 602 0200 603 602 0200 603 602 na wafre Mr. Ofra low TV volume no da bia mo ya na yaso twini AC udi olo na fafo ne talo waso se de ya na wo fro bi age mobile money no akwasi mi so me number we na send this kind suma me no me so ye ne sa ye betew kasa bia na emum ye ka odomu nkomo na waje so dead and us mami nana ma enti oso mami ye den so mami tu pa kaka obi aba hello odomu nkomo
Hello. Me pacho udi any baby al kase free. Kumasi odomun komo. No aje so dead be made the root me pacho chia be o ma me we na dey na ka che o ma me. Mame, we ja ho ko e ba. Asena bisa. E pressure on ko e ba, to ko e ba di. O ma mi ja ho ko e. Ni papa no ko. Entu ja o ma wa ma di. Na me profession ka e papa di e ba papa ni ko. Ama ko ya ko mi bi o na se e opa afa di fere papa no. Bulu ni kaya, basta ni ka. Enti den na o ka che o ma mi. Mame, do wa je me so no. O be mi a ada na se. So di ma bi ya se. Ati ase. Ko se le ba na ka we den ko o ma ni a. We ni tunchini from ko fu bi ma yo ma bi. Yo, ya da CP, nyame sha. Ebi ana de tam no sa dere. Wa kan kenye. Yeah. Ebi ase du be bi. Mafa bi mu. Me ma me ja me ho e ko Nigeria. Me auntie ba ko, me ma me nua wan woda. Ono no Brazil me. O she me a o free mu na me be hu ne se me ma me ne ne wo kana semu. Enso ne se ne me si. Hello. Hello. Odomun komo. Komo. Odomun komo no aje so dead and na de we there but look ya ma me wa samado. O basa no ya chia o chia sa no abodi ba bia o kasa. Me see ya frame adobondai. O kasa. Ya frame adobondai me press pretty abondai. Okay. Me pacho o ma me o se o ma me we. Bese o wa samado te se ma ti o tie sa wa bu ma me ni din ma me asumesi na me ma me alabadoka. Aha. Me ma me alabadoka ti anu asamado. Okay, yo, ya da CP wonu so ba bia me kram na bia o te wonka. Hello. Hello. Odomun komo. Bebe. Me pacho din ba bia kasa free. From Rush. Watch kasa free. Pacho from Rush. Akwasi. Pacho Udino Kwache. From Rush. Rashid. Oh, sorry. Me pacho o kasa free. Me kasa free Kumasi Aswansi yo. Me pacho dia na de ma me enumre. De me kasa ma se yakopon shano. O ma mi di no boni di. O ma mi di papa. Me pacho friend Adia Fati. Ma mi Adia Fati. What you say? What you say? Yo ma mi Adia Fati wo ti o party cancer wo ti o. Ala dia me kasa yemi anoma ye ti se pa no. Ye ma ya de no. Ya fa na se kana be bai. Sometimes we ya kaya kuma ti. Ti ya su ye pompa ya kaya ma no pai. Asamado. Yeah, that's it. Nyamisha. Hello. Come on, low TV volume no my wife. Hello. Me pato low TV volume no. Pato money in fish my. Solo. Na one take that. And not nonsense there last year. Now me pacho obase ya low TV volume ne maye. Low TV volume na wakasa ye bete wonka. Entie ho TV ne so o de low TV no. Why? Madam Fosti H Radio Best Brain International School Chronom Aboya. Madam Nyamisha pa Happy Mother's Day. Nyami Onsha. Me aba Esther. No say Esther flash pa S. Nyamisha pa Happy Mother's Day. Hello.
yɛsrɛ ofra low TV volume no na ɛne ɛnkasa hello yeah good evening brother ɔdɔmu nkɔmmɔ na wayɛ so dɛdɛw me patro din baabi a ɔkasa firi me patro me di ba me frɛ bibia patro Evans free Evans me patro o maami assemble na o ka che o maami and Mother's Day me maami ye friend sana de tia kwa o buku kira buku o in kira happy Mother's Day kira buku okay e dana se do pe nyame mana kwatentin because enam che tie pa o de manu eni e fukisa mo de manu na manu e da so trese dia jo ena me mada ba kusuru na ye friend maami mata so so me tian de ni wishing happy Mother's Day program na that ya de mo pa kira na ma de mo ye ya so e nyankos yo ya she da CP nyame sha o maami mo so da wase pa hello and the man hello oh oba we di kan odomu nkomo me patcho udin baby a kasa free hello me patcho udin baby a kasa free hello me patcho low TV volume no nani en kasa hello odomu nkomo me patcho udin baby a kasa free Madam Fosti. Oh, okay. You, hey, Madam. Oh, hey, pa, but who said because yes, why are this how he do me pa so? Madam Nana make an assent, so no so she do me. And I did the old joke. No, yeah, na Mother's Day we nyame for fradumu and kwadumu yeda wasipi hello odomu nkomo oya ni olo TV volume no na ni akasa odomu hello good evening odomu nkomo me patcho din baby akasa free the friend Wahab kasa free the kasa free sabuzongo is mention hospital me patcho ene Mother's Day dey na wo ka che o maami I'm just me pray this year na me so me pray okay we ma be pray na Ajia Fati teacher say we wa hey Maya dear ne Ajia or Damasipa oh me patcho yeti wa papa papa wa tension wa catch them come up papa no ya ti o ma me so o poda kura ma so ma me no what to change ma me what to change papa what to change bra that will be bra change yeri what to change ya da fo yes kwa si na ko si yo sumna yo sumya ma me sale kwa kai ti do bi an ka ma me ni pa wa ma me so wo ya ka ba ya asa ka won se e bi yo ko e da wo e bi mo to ko ta ma pa ti ma me ko ko sham e show mo so inshallah we do the tita ama ya ko da ko ne dia dai aba ya a ti mu da no da ko ne bi ma ba te da ko she ma da salamu alaikum maami Ajia Fati maami edwuma pa wo ye ne eso abamfa so ne se nye sika kra na ama nanya no kwasem se o mamienu efre fidie so na ye bo din mama nsan nyina atene de ye kan se maami Ajia Fati nyame o isha bebre ma wase enore se empoano anwea o ma mfi bebre kan no atini ahwe won nanan mo anim a kire won ne wo se won ye da se nyame isha mo pa hello
Odomu komo. Ebe. Me pacho din baby akasa free. Ya frama Abubakar Muhammad. Pacho akasa free. Nima. Bayreju. Nkramen. Me pacho ne Mother's Day. O ma me. Then I will catch him. Mame, na so di mame ya. No no anta bi ami tin. O ma me din the same. Na ti zo kwen TS bi ami walking. O ma me din the same. Ramatu. Pacho say Ramatu. Yeah. Yeah, ma me Ramatu. Ono pacho fine sisi ya. Yo. Me say di empesa, me zumu ka on say. Ni pa ne fera to ndu ni TV na. E so mo fukadum. E sa wo se mo ma. What yasosa oh. Ti no na na me se me mo no. As the program na nyomo kwana ya mo futi. Ti e so lo ti wo na o ti me pa ka yo pe so ka. Sana we beauty wo. Yadasi ma me so eda wasi pa ma so ya pro na mo ya na so ni me ya ko pa to no she pro na me ya me to no kwa na so on tun man na so mo na o ba ko mo ta ko te se ni na ti so ma me abota mo so ti sen yo ba yo ma me ya ma te se fa mo se di o te o tu kwa no ya so fa ma ke di o ye no ka wonya. Yadasi pa nyamisha. Hello. Hello. And maybe a me call home. Now Branty be ne ababa will be out. A crab open my palm said, what crab was me and Sacrano Unya. So being young proud maybe a question and being here. Hello. Hello, don't come up. Oh, don't come up. No, I just so dead down. Mr. Oba say ya low TV volume no NTA fit TV neso. Oh, yes, Ramo. Ya can't say my SMI for none more tia my name. Would you that? Hello? Dead. Me patrolling baby I can say free. Na hello? Hello? Odomu komo. Hello. Me patrolling baby I can say free. From Akosia. Akosia, the Mother's Day, then I'll catch your mammy. Hello? 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 Asima America. Hello? Hello? Odomun komo. Hello? Hello, Odomun komo. Hello? Epa chodin baby akase free. Hello? Udin baby akase free. Hello? Low TV volume no. Epa chomunyi ni na monfo before from my head. Hello? Na nipa krono. Oba na beja akra no. Oba wabobɔ ne nyema kakra gu bag ni. Na wodi akra na beja. Bema no se bema no. Enye no. Na no kwasim ni. Saadam da e kama we ho da. Ni revo papa. Ma hoto ba. Na nko enu mu kana chese. Bema no ye di akra na eja akra na man. Na What's that? Last minute I can't say the or yes. Say Ghana how I hear bedroom reading.
ye dem ma ho pe award this ye ma ho license to say the G driving license and you be a ye many be yes you go be o wa ye ka say maturity o need what we who so be e o sabe manane na beda wa ba na nyem ne nwa na wo mu no ni ade de wo so de akra no command so nya ne na so o say we sha say ma ho license so we need license na wo na wo ye hwe wo tete na wo ntimi a ne ye gele oni aha abaya fa afala no wo say Germany say wo timi nyam wo nyam na sa akra no wo mpe na wo say wo koyi a abaya timi ma wo ska saje akra no ye pe eju wo wi a wo na no akra ni bi wo na wo so wo mpe na so wo kwase nto ma fa na say ye ni abo akra no ho say ne o de say o de wa de akushu be free very good no apa sa di free na ti na wo ya wo ma akra ni bi abaya ye dai afa so I get it because me wo anyame na say me hu akra pa o Facebook na ye di akra to box mu normal piece of box inside and na abefra waste that being ne everybody and then what me hu bi akra ni funu ma tia so what that thing na mountains e bomb me si obi agwale be fie du no esu pe ni bi o se rado de che me ba ko se pe makoma beto me yem hwe na ma why ba kan na yo be se bibi sei uhu bi sa de na ye ba wa bi uhu so be ya ku bi da baby eni ade se uhu sa de na ba wa bi o se no na mfiti ase na meka no se bi si wo menim eya na me hu ni say wickedness nipa no onitima oni abadaye because but nipa oba be na oseme wa abadaye ase na obeye saade no oza make no ka bibi say out of pressure ebia na ho kire ene ade eno kra na e ma ye kwan say yenye saade no nti me hu ni say ye trimoden oba kro wo sa akwala no eni abadaye nti say yes sorry you make this no aye bad time na wuni oba na oni oba time isu no and then futu na be mam e man oh me tin kayaka se emma no o se ye me ni da ho ye me ni da ho na ye yenya odo enitima emma onkwala no because onkwala ni wa yesu ye ni ho omo anti na ye bri o sa na me ka bibi na ye de ko break se me maami ti kwan jaami na me nim me maami kura but enei wo me ne me maami a obeka se ya dan fofo one friend dakro friend me 10 times one friend me a say o friend me try school hu ni say wa say na kometi oh so enne no nipa o hwe me na meka se wo wuko me maami e ko Judith nya me fa wo kransie yi sana maase enso maami yata ampon na me fa ni kra omo nyina no asa sankrofo ne maami hu senia batan yo esitie eye mikunu maame ena mikunu ni aba me maame asa me na namo omo maame hu no yi nti me no me ba ware ne me hu sanwama na in fact eye na me di yawo me mu me di yawo because me ba ware ne bi ka aware de wo kwa hwe wo nsimu yie hwe wo nkomafo yie but I say omo nfi na tu me fo e fa sanwama no even sometimes aware mu de ya ntokwa besi na ye wi but the tough and so so enti chia ura ene wadofobia o maame no yo ene me chia me mama happy baba trade our Cape Coast dodo na friend baba me mano happy Mother's Day me number one girl no ena me chia mi ura Solomon Asamoah Kwatin okru di Asamoah me pacha wan Solomon Asamoah Kwatin me don pa oh David but he say the team say me do pa so my who alone pa you actually on him oh my chairman ma me manya ya maya o so I'm present the chair if I never for say
yɛnni yɛgya ɛne yɛ nanom ni ɔmo nnome Bible ana ɔsɔfo biara ni hɔ a kɔmfo biara ni hɔ a obetuma da no maame ana papa no me nti saa wo maame no papa di wo muni sɛ the Bible share wo na wo kwanya de ɛnware ɛwɔ saa asase so chia wo maame ɛne wo guest no yere no ni ade na oni yere makaka bo muti ade so million oni yere chia maame me chia maame abra control me chia Madam Salome for the office of license office me chia atakusu awa nsan chia oge na se ma na one day so obi onjini o de wa come here nsan me chia Maris me chia Madam for ba so ba ko Maris me mo nyina happy Mother's Day you abusuya for yeda media na ambo ase ewo emwa ende na matumi afrachia mo maame ye be kan se nyame onhia mo na onto mo nkon ene Mother's Day ye maame na ye chia mo ye mamu happy Mother's Day Jumedi say that yes that MGB1 Roofing Company Limited and afi Qualicare Medical Limited for omune soyas na me bi Jumedi e di bro na na hima eni yeni abema edwe eni wo na oba wa me di Jumedi e bro me di Jumedi wo chia me di dia ni owura samwa ye ma before na happy Mother's Day ye do bibia as nyame show ya Chale ti ehoni ahade come up akata wan akata wan menso say ade say when are you so na say forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beduru ye no ana nchance ni twa no aye me de ya sebo chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way was fine to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor no boss na me nua ba ya wo se chale ensuo to a be se shower roof ni